Mbola tsara Madagascar, mbola tsara voka malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, eto ampanajagna ilazako eto ary ampamarignana. Monsieur le Président de la République malagasy, eto ilazany marina zay ary miangavy ianao Monsieur le Président sao avoapitaka mpagnahy ny reto olo reto. Voalohany teny tompoko lahy sy tompoko vavy, miangavy zay am Président de la République am fagnovazana, miangavy zay am Premier Ministre na koa Président ny antenimieram-pirenena. Eto amaragnako teniko amindreo olo ministra jiaby amin'ny mpitondra tany sy ny fanjakagna, Madame Ministre de la Justice Ranabavy. Itolika aminao za Madame Ministre de la Justice amin'ny ampahendrenanao, amin'ny kapasitenao zay lazaiko ary fiarovagna ny fanjakagna hoentinareo. Zay loha tsy laza ino miangataka zay Madame Ministre de la Justice, bignafitsika ny enquête mikasiky reto olo influenceur vandivandy reto, ary ilazany marigny zao hoagnamia sopapy enjana ary miangavy anao amizay teniko zay am fitiavagna Madagasikara, fandrosoan'ny Madagasikara, mba hiarovanareo ny tenako satria le volagna aboakako ty mavesitra amin'olo marobe. Eto tompoko lahy sy tompoko vavy, itoliky zao amreto diaspora aty andafy. Ianareo milaza hoe tia Madagasikara, ianareo milaza hoe tsy mety ny fitongasana zao ny arantologno voka malagasy tamile taloha, kanefa kosa toeragna tsy ho zakan'olo jiaby. Alohany anareo diaspora aty andafy andegna miatsigny Président de la République, andegna miatsigny Président antenimieram-pirenena, andegna miatsigny Premier Ministre, andegna miatsigny Madame anabavinay Ministre de la Justice. Zao ny afatra nakao anareo. Ralahy ranabavisana anareo am diaspora na en France na ia magnerany monde zay mitaky am tsirariny am fotoagna zao, magnameloko zay am fitakianareo am pertribenareo ty Madagasikara ty. Zay naviako ary mangataka mpitondra tany sy ny fanjakagna ny tenako apseheko voka malagasy ny kapasité zay anagnanay am fitiavanay tany sy ny fanjakagna, vogny zay agnampy voka malagasy ary andefa taratasy na niataka mbo miangavy anareo mpitondra tany sy ny fanjakagna, Ralahy Ranabavy isany iara-itantagna atsika. Misy association zay ny Fronko tianay mbo ampidirinareo amin'ny légalement izy amin'ny fanjakagna gasy. Ino ny atao hoe ny association zay atsangako aty magnerany tany amin'ny fitiavagna voka malagasy dia zao LCDM en poudre tsara, LCDM, donc lutte contre détruire de Madagascar, détruire de Madagascar. Satria reto diaspora reto mitaky zay ary magnamafy hainay fantatranay
fa ianareo ny magnapotiky Madagasikara. Misy andiany diaspora marigny okaloha tsy hoentitsika am lafiny sarotro izy. Misy andianareo diaspora marigny mety hendry fa kanefa kosa alohany anareo ipose questioni fiaignanan'ny Madagasikara, ny fandrosoan'ny Madagasikara, ny rafitry izay mipetraka amin'ny fotoagna zao takan'le rafitry nipetraka teo aloha ny simbatinareo de zao koa mila simbatinareo tompoko lahy sy tompoko vavy ajanona satria mazava tsara reto influenceur reto apotoko tsara ndraiky diaspora reto détruiser Madagasikara. Agnatin'ny diaspora io 80% asile politique. Fantatsika voka malagasy tsara ny asile politique dia voka malagasy ny magnefa zay iaignandreo ty andafy tsara ho tsapatsika zay. De faharoe nagnino anareo diaspora, ataotsika exemple ty en France, nagnino anareo tsy magnano enquête interne entre anareo diaspora satria hitanay marobe ny intérêt vahoaka malagasy sy mbatinareo. Amin'ny fotoagna anareo magnano mandeha mitaky zonareo soi-disant ho izanareo tsy zony Madagasikara fa zonareo malalaka anareo satria andafy maafaka milatra fa kanefa kosa kazadignanareo à chaque fois anareo mandeha manifeste Madagasikara perte 1 milliard. À chaque fois manifestation Madagasikara perte 1 milliard. Tsy hitan'ny masonareo izy satria tsy alaigna aminareo magnano manifeste. En France, ce sera gratuit. Voie publique engagée naro, c'est payant. C'est Madagascar en mandoïs toupko. Zavanaro tsara radinyanaro. Et tu la zan marine tenoko. De deux, angatin manifestation. Marbe ni zavata, par exemple. Bouteille d'eau vive, zavata simba, bon, zavata simba, tu sais, zavata simba, batua. Miss bouteille d'eau vive me traîne, miss lamba tavela yo, ino zavatra wisi. Piasan commune avy mramasy mga juta nanaovanaro manifestation toupko. Madagascar pays tout ça. Fitiavagna Madagascar visei. Zay nagnambarako amezako détail par détail. Ar eto Madame Ministre Ranabavy vogny zay iaronareo vlanko. Ary vogny zay agnapetraka en ordre. Ampanosontsika ty Madagascar ty en 6 mois. Ary eto faharoa manarakaraka reto association jiaby en France ty eto zay milaza hoe association anareo gnisan'ny midétruiser Madagascar. Madame le ministre, bigna ataova enquête approfondie. Misy association ty andafy eto mahazo subvention amin'ny conseil général amin'ny agnarany voaka malagasy andeha agnampy Madagascar. Eto misy association mandeha magnato bureau, mandeha magnato association mahazo ordinateur 10 000, 5 000 ordinateur. Alefandreo Madagascar ordinateur telo raselo. Tsy mangalatra Madagascar venareo, tsy mangalatra voaka malagasy venareo. Amin'ny agnarany voaka malagasy ny angatanareo izy andafy aty tompoko lahy sy tompoko vavy. Eto misy événement zay maventy tsy ilazaiko. Azahoagna subvention combien 1000 euros par an amin'ny Madagascar magnitry ty. Ino ve zavatra nataondroana Madagascar? Alors que am titre hoe gnanaovandreo raha jiaby eto en France, am titre andeha agnampihagna voaka malagasy. Raha nataony association raha mijano reto pitologno vandy aty andafy ro mpagnano événement raha en règle ro tompoko lahy sy tompoko vavy Madagascar bandroso. Reto ny mipagnapotiky Madagascar ary mangataka zay agnano enquête approfondie vohony ny tenako satria amin'ny taognakazao togotokotro miaro ny tsombotsoan'ny voaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy.
fantatratsy eko misy risky ny zavatra volaniko eto, misy impact ary miangavy mpitondra tany sy ny fanjakagna ampamarignana maro be volaniko. Impact zay andalo amty teniko ty, fa ataoko ty teniko ty fiarovam-panjakagna, fiarovam-bahoaka, fitiavagna fandrosoan'i Madagasikara. Mino sy matoky zao raha atao enquête approfondie amreto association aty andafy, madame ministre, amreto diaspora reto, miboaka ny mangarahara ho hitatsika ny tombotsoan'i Madagasikara, tomboko lasy tomboko vavey. Misy événement eto isan-taogno milaza hoe mamory olo andrivony, mahazo survation am conseil général, tsy ho tantareko eto otrino fa haiko. Am titre angalagna izagny fagnapiagna agnano fety, fagnapiagna ho an'ny Madagasikara. Aia Madagasikara ny ampianareo tompoko lasy tompoko vavey? Aia tanana nampianareo Madagasikara tompoko lasy tompoko vavey? Tsy mety sokafinay ny enquête. Ary eto miangavy ho an'ny mpitondra tany sy ny fanjakagna ana Madagasikara. Miangavy anao zay, monsieur le président, samy baka toliara iabiaby asika, dadinay teraka toliara. Ary miangavy ho ananareo mpitondra tany sy ny fanjakagna, amezanareo ny andraikitry fa resiko ny andraikitry. Maro be olo milaza hoe zay tolo tsy mitady poste, efa nambarako ny anjato ny andrivony raha ho amezanareo fanjakagna poste ny tenako voany anondro akandraikitry. Fa kanefa kosa zao alo mbara vahoaka manontolo le izy, zam afaka mandray andraikitry fa condition naka de zao tompoko lasy tompoko vavy. Ampamantarako vahoaka malagasy manontolo fa tsy angalatra vahoaka malagasy ny tenako. Taka regny sasany mikapokapoko zao influenceur ro milaza hoe zao mitady poste, zay tsy mitady poste ho izy ro vandy zegny. Za mila poste fa kanefa kosa karama ho angatako ataoko ampabebasy ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra tany sy ny fanjakagna 15 000 euros par mois. Zéro tolérance. Ramezanareo za 15 000 euros par mois, loger, véhicule blindé, 5 gardes du corps. À Madagascar 5, aty en France 5. Satria misy impact be le izy, misy risque be les responsabilités ndeleko. Fa ho ataoko ho an'ny taranaka manjafiny vahoaka malagasy tompoko lasy tompoko vavy. Ary mino sy matoky za, monsieur le président, président antenimera-pirenena, madame ministre de la justice, efa nisokatra masonareo, efa nibiagna masonareo, takany regny président jiaby nandalo. Za loha tsy magnamiatsiny président de la république zay nandalo, manana ny tantara regny président république igny. Kaza mety atsika ambaran'olo vandy marigny raha ohatra misy faux pas, fa regny izy nambarany vazaha passé c'est passé. Ary kaza mety influencen'olo zao maro vahoaka malagasy nianatra, maro vahoaka malagasy endry, maro vahoaka malagasy tia Madagasikara ty tompoko lasy tompoko vavy. Ninaka de tsotra resiko ramezanareo andraikitry aho, resiko ampatsoragna ialako ty la France ty. Alo ambarany mary 15 000 euros par mois, loger, véhicule blindé, 5 gardes du corps mi protéger zao miaraka amin'ny fianakavianako. Ary aty andafy mivaio ary sosikevitry hoentiko io, mino sy matoky zao, fantako amin'ny teniko monsieur le président, fantako amin'ny teniko président antenimera-pirenena, fantako amin'ny teniko madame ministre de la justice, mifanta ny mamalagasy ny malagasy. Kanefa kosa raha ohatra mifanta tazominy ny fanta. Naka fantako amin'ny teniko raha omezanareo ndraikitry aho, acceptenareo 15 000 euros par mois, za mavita mampidriky 3 milliards d'euros par semaine à Madagascar. Averiko ndraiky
accepté 15 000 euros par mois. Zao, personnellement, ma vie, m'a payé 3 milliards d'euros par semaine à Madagascar, où on voit que Madagascar pour la stop pour vaver. Satia, inuniantu, voluan, miyeng, ni fanifani, voka Madagascar, trosan konerize a tondo tianda feti. Zin number kwa tolérance zéro. Reto association reto. Si met stakitika, rangon vona luani, ziska zau, ni toktu, walefando, amni voka Madagascar tum kula stup kuvam. Mis justificatif rajabeti andaf. Règne, association, nanditani rompultong, mapidki 100 000 euros, 200 000 euros par an, il veut intérêt en Madagascar. Règne stakitik, zenge matunga vlanku, si ni président Madagascar, si ni piton da Madagascar, ni mamutki Madagascar, faretu ulu bak anda fetim profit situation Madagascar tupko. Amaraga kutenku, dia tsuta yani. Na mwa kuten, zentenwe, échec, ze natok, ze gaseti diab, ze voulant en Facebook et tout. Ni échec tout place tout vavi. Maru karazan échec. Mis échec aravadian. Mis échec araboral. Mis échec financièrement. Donc, kazawenten ar et wan voga Malagas. Anzaranarum tsara titen kuti. Sin lazawe Madagascar. Sin lazawe voka Malagas. Ni lazawe maru les influenceurs. Si retu pikapu mikaski politique Madagascar retu. Retu ni échec. Mais on échec financièrement. Mais on échec moralement. Mais oh marbe. Oh midzanuna éclairé. Adzanuna. Avelo wiya sa fanzakanga. Youth nandusu na padus Madagascar atze katzo. Ar etu ne mara tenuku wani voka Madagascar. Patience na mahareta. Hil. You si retu influencer retu ni mi souffre. Isso fa nambara tout détail. Fa retu influencer retu plaza patsintsinya am Facebook milaza we zo Madagascar zo Tsibanzar zo président zo réuni mi détruiser anaro voka Malagas tout place tout provavi. Is nambara tout. Mi sangatina association ring. Ni détruiser na Madagascar a dinga na rove. Aro association yu bande mangat conservation. Am conseil général, am l'état, mande mangat ka fangampien, wan voka Madagascar, Malagas, alors que rayo avian ya la fundo. Misul mande mangat ka ati kubani l'hôpital, association. Avian rayo téléphone l'hôpital. Misul ati mangat ka ordinateur de menga l'école. Avian rayo menga l'école vande la fundo. Ati misul mangano événement. Ouais, un petit travail fangampiega voka Malagas. Alors que Zetsar naïta inuni fangampiega voka Malagas. Règne ve inwatika. Règne ve. Tandriesa tika vandin règne. Famazavam na rotsar va règne pamitka Madagascar tout place tout kubavi. Rana meza no voka Malagas. Ni zavta nangatando ti velene ti pour voka Malagas. Ni mapalayelom les zavta ngizo. Andesindoze le argument mangatkarati andafi. Andemezanei voka Malagasi mijali pays pauvre. Anaron pauvre. Anaron mijali. Anaron Tsibanzari. Foi kazatona ro voka Malagasi. Eto sosa soma ndemangatkara. Estende un pianeva ulum jali voka Madagascar mjali. Espèce de malade va. La famille na rom jali. Fati voka Malagasi.
eto misy olo magnano événement eto mandeha conseil général mangataka tsyakolo mandeha mangataka aide mangataka nino raha ty ataonay événement ty pour aider Madagascar pays Madagascar pauvre maregny zegny conseil général ro mivalide pauvre la famille naro parce que naro montre 4x4 zava amizaiky ro jiaby magnano événement en belle voiture anaro ny pauvre anaro ny mangalatra Madagascar anaro ny mangalatra hakiny mivoaka malagasy anaro ny tsy manjary mivoaka malagasy na ino angatanaro raha ohatra mivoaka malagasy alors que raha détourninaro pour votre famille hainay raha fa zay mangataka madame ministre de la justice ny fiarovanay tombotsoan'ny Madagascar ny fiarovanay ny poste naro ary eto amafisako zay mangataka enquête approfondie zay nitadiaviko za tsy mavozo amreto mpangalatra reto satria ro miakize olo atoro na iro diaspora aby ro za mitady koragna amindreky ro tsy mety za tsy nandeha koragna amindro histoire za mikoragna amindro technique ilaigna zo technique ilaigna zo zay fa tsy mitady histoire zao technique rapide zay naviako hoe nilaza hoe le système hoentitsika raha ohatra iara-iasantsika misy matoky zao miroso Madagascar amin'ny alalanaro fa kanefa kosa naviako hoe iara-iasantsika volako manendy tegna aho za tsy magnano karaha olo za tsy megnatra iara-iasa zaho any Madagascar fa reto bloqueko reto tsy mahazo miteny reto satria enjeko reto proveko ny vandilô diatsika ty ho any diaspora diatsika ty ho ananareo magnano association diatsika ty ho ananareo magnano événement diatsika ty andeha agnamboatra situation antsika andeha hitady mitady stabilité fa atsika tsy andeha détruiser Madagascar tompoko lahy sy tompoko vavy ajanona le retsy ajanona wa tegna magnameloko zao sode avy ny tegnan'izy fa tsy mijano hoe ty za loha tsy miady fitondrasam-panjakagna fa za miady ny olo mampikorotana vahoaka malagasy miady ny olo mampiady gasy amy gasy miady olo zay mandrava fanagnana Madagascar ke zegny izy tompoko lahy sy tompoko vavy miangavy ampahendrena mino sy matoky zao izy nambarany olo matetiky la vérité blessé olo maro fa kanefa io milambara fo io tsy mila sitriky ary manomboko niany zéro tolérance monsieur le président association jiaby mandefa entaka Madagascar aloha bloqué korako zo il faut vérifier araiky baka io ro mpagnano événement io alo tekty ambararo zay kazambaranaro vandy ito atsika amza hoavy ny événement marobe ny hoavy ny raha marobe monsieur le président andraindraikitry ny tenako misaotra amin'ny voaka malagasy oka aloha hitandregny alohany agnano commentaire n'importe quoi fa tsy nagnasaza tsy nilaza agnaran'olo tsy niteny politique fa za aloha miaro fanjakagna oka aloha kazavadibadikinareo le resaka miaro zao na iza tamin'ny fotoagnany amiral niaro amiral zao tamin'ny fotoagna Ravalomanana niaro Ravalo zao tamin'ny fotoagnany Andrajoelina niaro Andrajoelina Rajaorana Mampiana ary zo miaro zao raha ohatra na iza Mikael tsy arovako ampahendrena alolo atsika hitantagna marary navy amitsika marary zay nahazo Madagascar tompoko alo hitantagnintsika normal izy ampo madio fa io tsy hoany atsika fa hoany taranaka manjavitsika raha ohatra atsika mitologna ampamarignana io tsy solution raha ohatra atsika magnano raha marigna ampamarignana io taranaka manjavitsika tafidika aminany mety marary maro association marary amty teniko ty fa za mavita malondraiky anareo association io za mahay tany angalanareo hentagna io za mahay raha ataonareo io fa zay mangigny
Maviam na kaabaka na ro malo. Atsika deta ande tak prouver que yo. Il faut être juste. Atsika ndava te fami salaire atsika, famiasa. Lino quando to atsika kabaru Madagascar. Maro na ro melko. Kaza voana ro ravlanku. Zatsi manga sa gasto ko. One voa ka Malagasy. Ni mananga faindina en public rawota misasa na toko mikaski voka Malagasy ampujana na rum na kais rawota misasa na toko mikaski ulu ampujana na rum na kais rawota mis ni fangati ratsinga fanjakanga amze ten kuna toko jo yala kutsingi am tany sy ny firenena fa ny zavatra marigny ny lazaiko tompoko lahy sy tompoko vavy raha olo manana fomba fisaigna miangavy voka Malagasy tandriasanareo vidéo au début jusqu'à la fin na arango amin'ny voanalohany jusqu'à amin'ny farany raha ohatra nareo mitandregny vidéo ty tonga saigny voka Malagasy marigny ny zavatra lazainy rahalahy anaday zanaka zafy ty zay mijoro ampamaringana ary marigny ao fantako amizay teny koa fa ny marigny tsisy marimarigny na vita nandilitra na bo zay nambariko atsika olombelogno mimaringa miraisonner magnanaova raha à la normale raha ohatra atsika magnano raha na normale sur certain zay natonga zao litady raha ohatra vogny iariasa amin'ny fanjakana gasy za mitady 15 000 euros par mois fa za mampidriky 3 milliards d'euros amin'ny voka Malagasy na amin'ny kitapom-bola mpanjakana tompoko satria tsy mataotro zaho itaky zaho ary tsy avelako ahoana ve tsika voka Malagasy o avelatsika bojobojo ve 3 milliards d'euros par semaine à la place de 15 000 euros ndemegna za zandiasa mingatako 5 mois fo za fa mivera fa izy volanko anjaranareo voka Malagasy miaro zao sy ny teniko misaotra amin'ny voka Malagasy entry Madagasikara avotry Madagasikara fa va atsika problème tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra